ni Shetani alipowadanganya wazazi wetu Edeni. Tokea hapo shida zikaanza, watu tukawa wakulia machozi. Haya yote sababishi ni Shetani alipowadanganya wazazi wetu Edeni. Tokea hapo shida zikaanza, watu tukawa wakulia machozi. Lakini Mungu alipouona ulimwengu, aliuonea huruma, akatuonea huruma, akaupenda ulimwengu, kamtoa mwana wake, ili kila mwaminie atapokea uzima. Lakini Mungu alipouona ulimwengu, aliuonea huruma, akatuonea huruma, akaupenda ulimwengu, kamtoa mwana wake, ili kila mwaminie atapokea uzima. Bali yeye huyo asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, amehukumiwa na Mungu. Mwamini Mwokozi Yesu, mwamini mwana wa
Yesu akaja.